Vokalna grupa Konstantin iz Niša, koja ove nedelje obeležava 17 godina rada, vratila se sa Islanda, gde su imali zapažene nastupe. Posle koncerta u Reykjaviku razgovarali su i sa predstavnicima srpske zajednice u ovoj maloj zemlji. Na koncertu u Reykjaviku, glavnom gradu Islanda, vokalna grupa Konstantin pevala je etno numere, ali i domaće i strane evergreen hitove. Koncert pod nazivom Muzika nas spaja organizovan je u saradnji sa Srpskim kulturnim centrom. Naša etno muzika je generalno interesantna ljudima koji ne žive, naravno, u Srbiji i pogotovo strancima, jer zbog tih prepoznatljivih ritmova, zbog egzotičnog zvuka koji mi možemo da, recimo, njima prezentujemo. Nismo samo pevali na srpskom jeziku, već i na engleskom, ruskom jeziku, italijanskom i pogotovo jedna italijanska pesma Caruso je i podigla publiku da u toku samog koncerta celokupna publika ustane i to se po prvi put vokalnoj grupi Konstantin desilo. Gostovanje na Islandu usledilo je posle uspešne turneje u Velikoj Britaniji. Publici je posebno bila zanimljiva saradnja sa ženskim horom iz Reykjavika, sa kojim su otpevali dve numere, jednu na srpskom i jednu na islandskom jeziku. Saradnja je bila odlična, s obzirom da smo mi već sa njima komunicirali mesec dana uoči koncerta. Morali smo da razmenimo i kako izgovor teksta naše numere, tako i islandske numere. Bilo je vremena i za zanimljivosti u ovoj ostrvskoj zemlji koja ima samo 400.000 stanovnika i jedna je od najbogatijih u Evropi. Onda smo obišli dosta lepih mesta i gejzire koji su poznati za Island. Onda upoznali smo se sa njihovim načinom grejanja, sa tim podzemnim vodama, toplim izvorima. Tako da je bilo jako dobrih prizora i da se vidi i da se slika. Za 17 godina rada vokalna grupa Konstantin postala je jedna od vodećih u našoj zemlji. Imali su više od 300 nastupa po celom svetu, od festivala do solističkih koncerata.